Otuko borware kirimanto egi mubango yaro ya siasa tugethera tukimurika kana kutuya ndionga ya President William Ruto dene ya kirimara na kiri rwarira speaker wa mbunge ya county ya Miro Yubunde agwethe taridi mitaratara kathomba na mibango ya thirikari irethirite bakibangania na utongere bwa thirikari ya Kenya Kwanza Tana mbere kwa na batu kulukira 40188 witwira maoni yaku yereko yururia rwari rotukubo rwari yo mubango yo aro ya siasa bo niboto kubangirito tukubo rwari kiri Nteto cia Weru Ithatu. Gavana Kawero Kinyamekindori kwa mpuro wa buri na arameneretie nkiama ya kibiri bunene akiwa pakethira bakira nyanki wethira batikurekana noe. Akaribu wa Diego Jistu kumeneri MCO bakiwa ibethirite bachemukia barabara muna mukandarasi ro kubwithia barabara eu. Kiri ya siasa turorelia ndiunga ya ntuku ithano ya kirimara ya Rais William Ruto ira yaririto mantu ya siasa na mantu ya weti na mbere. Antobelo chumire wondini ya kiwe antobo choba kiwa nipa urino otiwa na ngurodini anto wa MC ono ntuba weti ya maendeleo. Ango watuweni kiri Nteto cia Weru Ithatu unipita MUTEMBEI Edward munetoa mathithio ni Maureen Kome. Tukambire ndi gavana wa Meru Kawira Mwangaza na kinyete wondini ya Mikinduri nara ya nita pipes chandu yentereu akiare Kawira nethirite akiumira nkiama ya kibiri na kumimenere bunene nara beri tabase thano bakethira bakare nyanki ya rono Bibilia nkuluki nongelete kuwati waeta na mbere utungatira antu bantere chetia niknyewethira buru aburi atikurekana nwendene ya ruteru mukini mithika aina Nteto nkuluki. Gavana County ya Meru Kawira Mwangaza na hukumite thoko ya Mikinduri naragu isekene ya garoe mubunge otiganisti mpuro abori na murumo yo munene na ntundu tianto imweterete no muato ogeni na Weru oya mtu achokerete kwa wenja. Kabati! Kaende! Gavana Kawira na yukite kanya kambere buruku nanga kiberi Mikinduri na kuringana nue. Woni banagerete. Kawira na theterete taliria wera kweya na matangi na mebire roe onto mubunge mpuro aboria ithirite akiariria kwa kaita pipe na matangi ni anto bakuyobishine gukurukira idara ya roe baka uwa batu grupu yetu itokuchiri roe rurarema na tukoinywa saidi tukwenda pipe cha thirikari beya bakaleta proposal engineer bakeya bakathima roe rubwe abakona ipipe ireko no ntoke ya wiki ya pipe geturu namba au kadhani anto batena project na taweta je igora wona to ikia pipe gonto chira chiena ene na ba apply te bakaromba pipe bakoyo ya form cha thirikari ba saina kenda tomba weta ground amwe na bo aweta nkutanio chiawe na mubunge ogontoko Ithatu mate ira kariba Mikinduri na tianie yonde kima weti na mbere ko ugari ukeya ndabera nkeya tukalwa ya kurwa na muntu kureta kawea kinyagega kara muntu ya na to minkuwa ondi wande nororo no to ibete ndego thirikari nembere na yire ene Ithatu thirikari mbere to ingero mirango twa nguru ithizo mutena emego ya kwa ya kona emonyitha yo itioro maendeleo yeta thirikari yire twa mego ya kwa ya mocho ya ngomonyitha yo itioro mbere ya ngokwethia
na riu ntumo yawe ki mubunge mpuro wa Bori kama nyotongeri murungu othana na ya na inyana bukati na saro na ale motongeri na ale nyanki na baba cha kawela bakale nyanki miaka muwanja na ndi ali Nteto uyu ndeme kindori pero bakale nyanki miaka muwanja nonto tikwembethereti muntu akweteke inande roya kweke muko kiende roya kwa mwana kiende roya ndio kengaba na aje toka mbele no hiyo mbetimbi timbi to etania ndio kwa mbele ingetega tianya isi kwenda kwa roi mbele kwenda tekengaba na urerie kwa ngania hiyo mbetimbi aretie gitara ndiunge maendeleo na kweya na matangi na mebire rwenteretia muchumukuru wa ndine kiuchwa na thoko emekindori tiania central pembere project imbetere ne kana irokere MCA tuitana echonko ward fund kana imbetira MCA ne kairwa atrima na kamete yawe baka bwithe public participation boko ito mando to kutura nini bombe ya kudire na milioni 10 eungwe mheshimiwa kule na timu yawe na litete una project ira ingi na cho project nene chambeta cho kiluka cha ward fund tuwa chithera chumete obichina gavana through department mwanya tuchithane chonko cha flagship kuma twe kuatanira batu tutithina ituruta ngwibu bwega kiwuchwa na petembe chankambiriria ngwi rutere rwa kiwuchwa imbwithetie barabara imbekirerete anto bakiwuchwa roi muchimukuru yo tiere na yo priority yo kinya kwa nkuwa manto yonde no twinangabana utevyo tukaga nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika we mukiri hakaribo ndiye goji East South Imenti ne bomurete MC wondo miano muchui amona mukandarasi ura waero ngwe ya kubwethia barabara ubakiwa ne bacamuketie barabara utuburane nde bauretie gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza kwithire kinyanteru na kuonora barabara uyithirite kiritiro ngwe na njira itebu ya karibanku luki buwete kinyane beti tuembesa chio kenda bethira bakire ya muthimi wa barabara uyithire kiaramwa ende nguri tintere uyithirite ikiweria no kinya anini bakiwa batiwirito ne untubona kure thirikare yithire ikithia ta untubu na raba mwamukirite na muthuro yumunene mutugikare haina riboti ni akariba kirigone katho wandine gojisti bagishumire na muthuro jumunene iguru ya barabara ya kuire gwita centimeters bakiuga bating'anini ura njira withithitwe bakiuga iri kuri manoka yekirwe mujujwe randi Antonia Mwaram na bakiuga itithiritwe kuri mo kilomita imwe bakiuga gukeja kura njira witigitirika barabara yetu itukumba kinya bakudieka ba wekirite irato kabikuma bikagwa nonto bwantaka muratu jo twekerirwe ni muratu tajo twageragirwa naria jora jo kwenjwa naria ndarugoni muratu jora west barabara eje itekiri andiko kira gikiri ni industry aturi bakatwa teoma ni contractor wa elwe atari tango gora ya bati contractor atarikia barabara kuma tuli kwimana gisisi ne etigere kilomita 1 etekeri modatu na kinya rotere ru yekerirwe andiko itekeri andiko embega ni modatu yekerirwe modatu yo jumaga kire mutonga kire maiga marameta kwa kingale ki modatu jungwa na modatu yo twekeri totekwenda jojo ruto buru twekero morem totekwenda modatu yo kaire onto modatu yo ekeri mudatu kejira geto lwande kegweto lwande legwa baukeja kula ngali jeto itekulia barabara ni eje Nkorokini barombete ngabana wa Meru Kawira Mwangaza akare amukandarathi urora na kandarathi akuthithia jireu monkira amechokere kare bwega ewo jo we mwenja ne mbese eterere ikauma ko na barabara etebuyete ninkolomba ngabana atekaija kuria contractor u alitaga ngogia barabara je mbesa nonto mbere buru contractor ne bezire na MCA kulaida barabara na bauga barabara ne buete titore akariba kirigoni kathwa
katukurigana ora barabara yerirwe ni buite muthiene ni bameneretie MC wetu rari muchoidomiano bakiuga botakari nibo barire survey mtu iganara 50 na kinya bari kumwiteja kuonora njira iwithithitwe baruge MC uju atakugita kwa mbere MCA wetu atwirie gutembea cia sabe wotineti twarutire mbeca cia sabe twaruta mtu ciringi 150 na mwanka riu iu ni jiekeri oroda niera ya mbeca nikenda baria igala ni MCA wetu nonto wewe ngwana aria ariuka barabara ni buite na titule ya kariba kadwa kirigone tutikwata kare ngugine nonto mbere engaba neja ni wabati kuja kulaira barabara nete atori abere barabara je ni mbega na to neti twamusupport gikura ntora nieje na no guturetera oversight bakuga barabara ni buite MCA ojo to nawe no ndoketie barabara eje buru nonto ne toringete dimo twamwera barabara etebuite kinya kweja atejaga atenda kweja kuona kuma wandine yego jisti gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutungi kare. Rais wa Kenya William Ruto na arari ndiungene ya ntuko ithano Mount Kenya na ara siasa na maendeleo cionekete ku matabunene agira rais na njuri yawe ni bethirite bakimeneria bunene njuri ya Azimio na raba berite kinya bakaina utinkethi bakethira bakiona kana kuyuke kanya thirikari newe na kione ndi bakethira bakimeneria nayo kia Azimio kethira kimeneria ndionge ubakiwa Ruto nethirite akirure mirandi ya thirikari nthiru. Rais William Ruto na arikitie ndiunga yawe ya ntuko ithano ya ruterero kirimara ndiungera yambiririe ntuko ya Jumamosi kiume kithiru na kurike oro wangwana wa Kithurai ya mjambo kiri ndiunga yeye rabatere kwithiro ya kurure mirandi ya witi na mbere meri ya kisiasa nionekete kuingia atongere ba Kenya Kwanza bakioneka kumeneria bunene ruterero Azimio na ara rais aliungete county check ya Mbu Murang'a Nyeri na Nyandarua. We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Tumekubaliana hiyo? Unajua huyu mzee amezoea fujo. Alitisha Moi, akaingizwa kwa serikali. Akasubua mzee wetu Mwai Kibaki, alikuwa mzee hataki mambo mingi, akamleta kwa nusu mkate. Akaenda akauzia Uhuru Kenyatta uoga. Unajua Uhuru ni mtoto ya sana, akashituka. Akakubali handshake. Akakuja akatuhangaisha. Sasa huyu William Ruto, rais wetu, ni mtu ya kuziwa uoga. Si hii ni chuma ya zamani. Na mimi niko hapo. Hii ya hasla hii. Hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Kama kuna kazi imebaki ni kazi ya hawa vijana ndio tuwafanyie kazi. Si ndio? Si nyinyi kama wananchi mlimaliza kazi ya viongozi? Si tarehe 9 mlienda kupiga foleni? Mkachagua MCA, mkachagua wabunge, governor, rais, mkamaliza. Kuna yenye mlibakisha? Si mlimaliza siku moja hiyo kazi yote? Sasa kazi ya viongozi wananchi walimaliza. Hakuna tena mjadala itafanyika ati kiongozi fulani apate chochote. We are ready to engage with you on the basis of mutual respect, not with threats, not with blackmail. You must not blackmail us, that if we don't do what you want, that you will go back to the streets. And we want to tell you, even those streets, if you want to go back, nendeni, mutapambana na wenye munapatana nao huko. Sasa ndio mjue hawa watu wako na unafiki. Yani watoto ya hii watu, si mmesikia watoto wao wako East Africa Assembly huko, ni wabunge. Alafu wanachukua watoto wao wanapeleka bunge. Watoto wa Wakenya wengine wanaambia chukua mawe, piga polisi. Sio watu washindwe. Abamo batongere baba kioneka kinyakureana na rwadi rwa ngwataniro rurarambiriria ro nyumba ya micemano ya Bomas bakiwa ati Raila kire akwenda ni huku thirikari na murango yo nyuma. Sisi wote hapa Mlima Kenya na Kenya mzima tumekubaliana kwa yale mjadala tunaenda kuongea na wenzetu. Mambo ya nusu mkate hakuna. Mimi nilikuwa nasukuma mzee kwa mlima, mayanga ile kuaguka tuliaguka huja aiona.
na huko siwezi rudi tena. Na ile salamu ambayo inakubalika ni ile salamu tulifanya na HE with Dr. William Ruto na Rigathi. Hakuna salamu ingine. Watu wa Karatina, watu wa Nyeri, watu wa Mount Kenya, mnataka handshake. Ya mwisho, swali ya mwisho, watu wa Karatina, watu wa Madera, watu wa Nyeri, hiyo maneno ya mazungumzo inafanyika, iendelee ama tumalizane nayo? Tumalizane nayo? Tuachane nayo? Wacha nione kwa mkono, nione kwa mkono. Asanteni sana. Dwadiro maandamano yarazimiwa babwitha cikinyeruniro nekete kwariro bonene atongera ba Kenya kwanza kirindi ungene bamenerete bonene wenyange brobo maniri na maandamano ya pakiwa ni hasara nene kire thirikari na biashara. Ninakuomba Mheshimiwa Rais, wakati mnaongea na hao wanasiasa, ongelesheni hawa vile wewe umesema wapende amani ya ukweli, kwa sababu sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupika mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'wah akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake, condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matayas, kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Kire ndio ngeye Rais Ruto nekirekara na tongere baruterero kire mara nara mirandi ya witi na mbere yariritwe Rais Ruto akiwa ate Mount Kenya ikagunika bonene kire thirikari ya Kenya kwanza. Hatua yetu ya kwanza ni kushughulikia mkulima, na ndio sababu tumepunguza gharama ya mbolea. Nyinyi mnajua tulikuwa tunanunua mbolea hapa 6,500, 7,000 mali nyingine. Mwaka huu kwa sababu ya kusupport hiyo program, mlisikia nilitangaza wiki iliyopita, sasa tunateremsha tena, inakuja 2,500. The mountain will continue being behind fully our president. And in this region, once we have accepted you, unless you betray us, because we hate betrayal. Your betrayal we hate. And that is why when Uhuru Kenyatta betrayed you, tuliwachana naye tukakuja kwako. Musema yoyo antugu ya Jumaine ni ukathito ni atongere mwanya pa kaunti ya Meru pakiwa tegere thirikari ya Kenya kwanza atongere bore na wiriro buna nebo kugunikana mirandi ya witi na mbere ya KPCA kanenkerwa mbeca irenda ndora yesagana na Meru alimbaka wa bombe kugushughulikiwa kabisa na njira chionde. Number 2 au fertilizer kenama fertilizer yenama na ndawa yenama ngarame kulima kawa ikunyia ibara kurukirie further intervention ya kulita taxes inyingi muno kire raw materials ire ithithagirio bya ng'ombe nikende irio bya ng'ombe bikomba kuthigwa ta cheaper cost, and therefore murimi ombe kugura irio ati utumira mbeca nyingi muno. Number 2 we are assured now no tunaraugire nya factory ya Kiganjo na Sotiki na Kitale ciambire kuithia pound milk watwika nande nyarira ngai ingi uteri ya reto rekatha regeta into waste na prices tena ma no twiri ya reto reka converted into pound uteri ya regeto anywhere. Governor wetu na thirikari ya county ne kuga very clearly ugate ukomba kumenyera dairy farming in Meru tukomba ku double income yetu ya arimi antu ba Meru nonto itutegete tuona watwika nja yonthe ina ng'ombe area then na ng'ombe ikamenyero bwega, then tukomba kumbusi productivity, tukomba kumbusi sales na tumbe otethia tura chietu. Na mbegu ya ng'ombe ni naugire ile 67 ni naugire ikauma ngiri nyanya ichoke ngiri imwe na maraja 5. Cost ya production area is very high, lakini president na riririe mantu ja kuineka tax ya into bibi donde kaga irio bia ng'ombe na those other inputs ila tutumagira for production. Rutere rwazimia mwana boune rwonekene kumeneria Rais Ruto ni untuba ndiunge pakiwe moya mirandi ra rureto ni mirandi ya rurengire Rais Uhuru Kenyatta mbere umaroko tongeriene untubura Rais Ruto arianite nabuo kufukuza mkoloni ndio tuwe taifa huru.
Antwari mabele kuma wondini ya keo ya ntobo chundi bachumire tena kuwa neba urino tiwa na ngurari nene ntakaira bakuira atumini MCO wantere utimo de motweri kabako bakerebo wete MCO abatumanirite ba uro nyuma yabo kuwa wondiwe tena wetina mbere na radi erire ya Weru TV ukinyela MCA retirete ya Dennis Mugendi aina ripotie poka irikia la gazette muthaka wa kuma ntura ya Kinyanka Kiegoi wandini ya Kiegoi ya Ntobochio Igembe South nomwe uria kworironda nyuma ya kwithukirwa ni gikundi kia amba baria akuga kombekana baratumini MC wao Timothy Motweri uria ijikene takabako gitumi baramumuraga bakimwiraga kaeretie MC nyina wawe kumumeneria mantu nejegie witine na mbere ondera umeta kanti ndambo tirima na bikibiki uto aria bikibiki we ambo tino kantaka sikirite maski na mabwe yateko eleka monkante bari recognize bao bamba itabunge kwamberio mpura na kuyukia thimu monke bembira ngai mbethetie MCA kaba ko inde mwethetio mukokwa na oni kariara mno ndi ngasi kwethera inande mwetheretio na oni biu akendia kwethera isiase oni ambu akaba ko tengu aturitirite twamuthurire batue utebu burunya totemona inyango wasimbi batwe abetabonge bingi nabyo onkiaria na ndena right siasa kuwa kwethera ngweteri tinkaua ngwati kwaria oma tika irikia akiithukiritwe Lawrence Mwenda Mauta imukariungi uria ni mwitithia bonda silver in oni eso tuko kento thaiele Ithatu au ntakaise ombra kwa Yesu robaina nditerangwe ba yabamberio mpora bambira iyo ni barasienta se mwesimua mutwiri kabako kungi nabuo kore okuero wenga mwesimua wenga na mbrondi ngathimo thaa 10 nire ndaya kumenya no tumete nyanto bau anci na ndinga thimo amburi atheka ndimwethetio mwekuru kwarasienta cia were onthe inyambene kuonthe mbetanke mwarasia ambere ndi iyo no thaya i inda thaya kumenya thaya ndombra no baba mporenda ndamenya mtu omwe ndi muthitangite bithukiro yawe nayo ikirikana ni nyuma ya MC Timothy Motweri kuringirwa gisari ni akari musemanio ne juria ngavana Kawira Mwangaza arari na juu mushine maua bibi metade na buru musemanio yongo wale politiki neki akawe batu ntakase bikibiki onto yoni batu tawuriria aria na nya musemanio yo ntaro guo endre musemanio ne antobake antobo su anti oni nenda ya ontola landeni ngwa guo yondra woete yondra sukumete anto igeria ari andiki ba Nteto ria guswana na MC Timothy Motweri kabako kuthikiria rutero awe ritakinyanira nyuma ya thimo yawe kwithirite utonya magita ja maingi na kunionde iria riboti ya mbithukiro iji ringitwe gituone kia polisi kia maua Dennis Mugendi Weru TV mushine o maua County ya Meru. Wa Dennis nande kuma kintu tuno tukona kanya kambere ka kunoko eta kuraya nchokere tena tatonkuluki. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tune ku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadili fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika 2 tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika 2 tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai, niokolee mdau. Dakika 2 tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee, changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika 2 tu, dakika 2 tu, dakika 2. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tune ku. StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing. Celebrate with us to stand a chance to win amazing weekly prizes in our lucky draw. Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscription and stand a chance to win. Hooray! All right. Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life.
Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Bwana tubeta na mbere kurumbira Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Mubunge kire mugushine wa Centurimenti netonga muruara wa Tharaka buwete rwarene bekire karo na minister wa karibu ndene Professor Kithure Kindiki narane ndibariritie mantu igi thina chemyanka itacho kujirwa atateka county ya Tharaka Nithi na Meru pakiari buwete CS Kindiki na bekirite wira nebo koya na taitu chemiunda ntere urwa muno kenda kuthira nkuchanie myankene Antone Kathenya aina Nteto nkuluki. Kusanyo ile jionekanite kwa kagita kanene mwankano ya Tharaka na kaunti ya Meru leo jamba gokinyamuthia kile ntukujijite musemani olodithikire muthenyo wa umndi ubanga nitune waziri wa wikalia Professor Kithure Kindiki ukiletaga amwe abunge kumantere ino mubunge Kiremango shini wa imenti gati hamwe na mubunge wa Tharaka gitonga mu Rugara ukionekanaga kujiara matunda ndenda kuwa utitafauti ya Mutharaka na Mutiani na Mwigembe na Mwimenti Imeru kere mari mwanya Boambele ndi basokeretie nkatho waziri Kindiki nontu bakubaleta amwe itwere Professor Kithure Kindiki asante sana tumwire asante sana nontu bamantu maratwirie rukire boajiri ni bagwite kumana na musemani yojo wao na waziri Kindiki bakambi harakati kuleta ngwataniro gatigatiga kalibantere ino bobobole wendi bo waziri Kindiki na itumwirie na tuonerie rwaria na atugaidi bwega tuigwa tukiuga ata nontu bwa mantu amu itukwenda antu betu bakara na thiri Professor agitumira gitege yake kia thirikari na twirire kana kwa mbere ndi ugu arenda kuigwa tigo tukiarie mantu ma peace mantu mathiri nterinu itwetekanirie tuuga kana tio turi ayumbe itwagiri kwariria mantu mathiri gategatika Tharaka na antu ba Centurimenti na kuku ngikunthe kaingo tuwatanira tuigwa twegento kimwe kaigo maendeleo mathina mbere so uma batu turarikanirie tukaga tukairigi siasa na ura bantu betu barari bakwa enemies to one another nontu kwetaga kwatukana rikethi barabara mu Rugara mbiria kwinja ya tonya kilomita imwe akigwakwa antu bako bakandingira thimu na bakauma na maiga na migwe betete kurigiria Tharaka etikenja barabara hii ndegwetu na ambechi cia thirikari batije barabara enjo no bagetaira ku boajiri ne bagwite kumane na musemani yojo wao na waziri Kindiki bakambili harakati kuleta ngwataniro gatigatiga kalibantere ino bobobole wendi bo waziri Kindiki nkuseneno jia mwanka jithiritwo ikithi na mbele kwa kagita kanene sukuru ikidukagirwa na kuithwa na ona kethirwa bunge baba ni bethirite bakigwetwa kwa bandi mugusosera nkuseneno leu baruga ite baterie no anini Kirima na Murugara baruga kwa kagita kanene maendeleo kuma kithirikari nene ni makuamete na kuma na were ni ba waziri Kindiki bwa kuleta maendeleo ntere ino kwino bataru munene bwa gutigira karibantere ino ni bakugwatanira abunge baba kiuka kwa waziri Kindiki ni abele ithite thirikari kwa makuikambira kunenkanira title deeds gia karibantere ino imantu mega muno twirie no tatwirie barabara rito kulima ikiuma Imenti Central Central Imenti ikathi Tharaka ikauma Tharaka ikathi Central Imenti igikeruka gute mwanko wikirwogo kaingwa antu aba bagwatanira begwa bakiaria rwaria rumwe na gwithura gutie mantu makuga batikumenyana na hata kuthiete katigati kago mantu mataito makinyirwa tabura Professor Kindiki augire ebye kathithio na mbere na njirere kwendekana na tutikwenda gwikira ciaca no ire kundeni ni aki irutho kwagiri barabagiri kugwata title ibanenkerwe na barabangi bagetigiria babatakigwata no tutuka twitumira njira ya haki muno. Why should we continue fighting na thirikari ni kwenda kutuletera maendeleo? Why should we continue fighting na nandi twarwa tugija nandi tutikua mantu ja taitu tutikua mantu wa mwanka tutikua mantu wa school tutikua mantu ja rundoji to mwanka ithithwe na tengari igakinya barabara itithithitwe bontu karakuwa batwi atusokeria antu wetu nkatho muno
atongoria no twakona kwatanira tababa bebere kutuke uti mwanyo mutiania na mugembe uti mwanyo yo movement na mugembe uti mwanyo movement na mutharaka uti mwanyo mutharaka na mutiania kana mumwimbe twimbe turana bangi nomwe na kaoro besha no ugure Meru ikarathukana na kiri ntukujijite kirima na murugara baligo bakambiria mikakati ya kuleta ntu amwe ile kudidia baraza na kurubantere ino amuna kudidia misemano amwe ile ya kurugora miradi niritie na yauni kuma mandi na nyaruju kwanza kwambiriria ruju ngambirio tirimana na kurubakwa na antu beto bairia siu nkiberesa ura tukuthithia na ro thirikari kwenda no antu baibo batarire ruto batari murugara batari kindiki professor na tutumire atwira twitwarithia antu betu wegwe mecema ni turuthe tukobane na akuru na tukobane na leaders babangi tumenye kadi tukwenda kwira antu betu bakare na thiri na thirikari ni itakurubaruthira maendeleo na mantu bamangi ibagwatanire ibaigwe bege ntu kimwe kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony rangi wa Kathenya pomwe bantu barabatura na mawathe ntere ciake muraya wa ndini ya Nathu nibeyite amono kumeneria tongeria bo county ya Meru ndabo wete baiguna bongo na kulwa nibo bakerebo wete antu ba mawathe ni batianirwe bakiromba thirikari bakinyile mwaka maturene kenda baguneka Nicholas Chabari aina Nteto Mabu amwe ena bara abaye na ana kana anto bamuchi iwa baye na mawathe kuma antura ayake muraja awandi ya Nathu igibenothe ibebu miriti na komeneria atongeria baba thurito eba otongeria anto baba na mawathe bakiuga batiko batethia nonto baithirito ebaring biti ngao na baingi bao manto mao kibumbe imo maikirito embere bantu akuraithieria mathina mamarumirite anto baba tongoretie muntu areja esieta kiongozi kana atongereti disability amirerete kiondwene atugwo yanto aba ugumwa mbesa getha ingiri akandika muntu orote na mawathe no ati wakando na ati wakura thina asi atena mbesa cia ugumana batu twaromba na njere nene pio anto ba lemabu bayokwa lemabu kore anto kinya bange ba witole abate alemabu bakeya ko inyeli anto ba disability sairi ko ba inyeli bakua to ba inyeli to andu ato kwanda ito thitangwa ito adwe batokera tutethi tukona no buriku mantu yare yakwa tuka batuka tusokwa nyuma mantu yakwa tuka nene beto batutona wantu bare yakwa tuka ba ukumanya na manata no genda bandika muntu ntore ngire discourse yete amweri omwanja kwina thine nene batuta faindikire baba faindiki bara mubuko yaba ukumana manata no genda bandiko na mbunye thaino bethe bare yambese ira batu tesegre mwanka tona gutina mana guria nabo ratu gutariro kinya tongeri botu tongeri batu 20 sabelete na utaro mundisabelete utena mwana oende sabelete kana wowe utena disabelete akare okira murungu endera mantu yara yake yote kuma ke thirikari kwa tueka ate oya bara bakubatere otethi are oya bara batena thina kana bara batena batu botethi nibo bara atethi are we asikinya we tika kuru batu ainabuo kinya ri wira ba utethi bia kuria kana utethi buku eno batu tutumba kuona nuntu anto bari mtura izabonga ari tanto bonde beya mulimabu akombo kinyangilo ati utukomba etakweza bonge kwa awa nuntu ati twagitoraba awa ogwende baina anto mwakiri atongeria abonthe wa mwana thirikari kuraithieria mathina manto baraba na magwathe uyangira kinya thirikari yongwa ere Kenya yongwa ne tutetheri na mbesa onto na mbibasini awa anto bakuruka na bara ni aya kinya bara ntiwa kinya batu tutetheria bandisability nyetu awa mbesa onto ira kwatuka nikoromera mwana onto yoyu kithi onto bya kora kana kithi onto sukuru onto yeu pampa sisi onko tutekomba kinyo baurira kama mwana kuretha sinyi kinyangite urite thina no mwanga kwatuka wowe uka amenya kwa amoria ukia otinyo yoga watano yari kuthine ku yonthe rake mwana ora yontorera muntu rokarire nthi ambasi antu bakuru abambira nabo notethi kinya batu okira ru ari atwambira 20 sabelete akona ura tumba otethuka antu kinya nini kinya batu twatethuka mandaktari none baturete no ntugiringe torete daktari twata kwa seso lare no wasingarame utalare bangi batwigile itutete lare mweri 5 kwatuka muntu na ringarama kithi mwana otikumba kamata kwatuka tutwigila ndo bangi muno bati asesi wirichia sio ngo itobati kinya ko awa tumesuma kwinge nyiri awu itekomba nyota baikura sie batena mesuma nibe batolima thina yonthe bena twina yo batutetheri na daktari batutetheri batolelerie tubanda tula tungo twera kwe bate asesia unya bombo tethuka no tethi bwetu na butwenda kupendekeza botu kuyira kinya kesibo kuringana na anto baba ratarirwa lemabu nao
kabo turira kiondo na unso karanga kana antu baba wetwa nkomori kwa tuweka uwe wetheru munene kwa tuo komora bange mbesa wa interview bia ya wa tugure ya bange unso karanga kiondo ne batu twendo usaindisi bweto burerwe na pasi ketha ionto kesi boboka yera kuma kemoraje gebe north petan class chabare ikundi kimwe kiariti ngui ba kambuni yobuithia mutuyo wa famila zirere mutindo ne baliongirite muciyo moyo wana ya Zaneli Children's Home wireri Nteto machaka kibirichia bakiarene barombete akarinende kwithira baita murukia njare otethio kire nontu aba kenda baithira bakerethio utorobo Kevin Kimathi aina Nteto nkuluki irinjire mwe yakiao na utethie kundi kimwe kuma kithina kya mutu mutindo yakio Afya Plus Millers baliongirite shukuru yana barabatini ashiaribo na baria batu shomba na bangi baraba dhurani njirene nyuma ya utawa ni ashiaribo bate kumenyekana yayo Maria Zaneli Children's Home Nteto machaka buri. Tuliamua tukuje hapa children home tusalimia hao watoto tuongee na wao na hata tuwa encourage mambo ya maisha yao na tukabia mtu wote ni jukumu yake kuangalia yule mtu anataka ama anaona kuna kitu yake kidogo vile iko kusaidia watu wale wanataka usaidizi na Mungu atatubariki sisi wote. Tukwithira sister mwega atuwero kamu na atuoniana bawe na tutukwigwa twagwirwa muno kwau twacoka gwetu na ari Afya Millers na tugaikunde ka nguo tukeja kuona na ja baba na bangi baba ingi nkuruka kuruki no itwetaga muno every year no mwanka tuthithaia untu bwa gweta kuona na tababa na bangi bakari onge nkoroki na kuma Chris Story murungamiri wa kithurano kiki ana bao na nkero muno nyuma ya kwa mukoro gunibu langu ni kuwashukuru watu wa Afya Millers kwa kuja kushirikiana na sisi kulea hawa watoto. Tuko na watoto aina mbalimbali, kuna watoto wenye wametupwa, watoto wenye hawana wazazi, wote wako hapa na wanatuhitaji. Sio kupenda kwa hawa watoto kuwa katika hii boma, lakini tunawahimiza watu wa nia njema wenye wangependa watoto. Tuko na hawa watoto wenye wangependa kukua wakiwa katika familia, wanaweza kuja na wanaweza kufuatilia ile process unafuatilia ya adoption ama foster care ili watoto wakae kwa familia kama vile sisi tumelewa tukiwa katika familia. Na riwiro mbariori nene burukiri barabangi bena kainya na bosho mamaturene hukumila burukiri utethia yana ya bao baitungatira bo baraba na kainya mishiyo na wale wako na uwezo na tena sio uwezo kubwa juu hakuna mtu anakona mali mingi ya kusaidia. Mimi nitamuomba pale mko ukiwa mzee, ukiwa ready, ukiwa vijana ama watoto, ukiwa una kitu ya kusaidia, mimi naomba uwe unasaidia watu wale wanataka usaidizi, hata ule yako karibu na wewe, juu hiyo ndio muhimu na hiyo ndio kitu ile mzuri ya kufanya. Ande twenda kuromba muntu wonde ari na igawe ari iria nyira kururi mali fulani ambaye ana chakula ya kukula that day amenye irio bigu atigaririe na bati kumenya ora akarumia kinya mutori oku ororereu kinya weno ninde person mumenyere bwega na ingwete mwathani agatutharima twina mantu jau. Nkiripotera Weru TV kumabori mbita wa Kevin Kimathi. Kambuni ya mainya ya Kenya Power nirithite mukana kiria karibara bena stima cia wambate bakaitro stima na kuyukira matali ya kiwatho akera bisa munene wa KPLC wete ya Kenya baba ingine bwatanirite stima kiutate na watho akiwa boni wati bonene kinya kiria karibongwa Boniface Mongera aina ripoti na kwa thaigo kethro kuri untu bobo mumono antu kwethro be kuchirunya wikirwa stima kwao batembete kwethro be kurukira kiro bise KPLC kweja wetira meresio bwana Joseph Siror ageshoke kyuria kya mukarigeti wa manya kamiti ne bunge nene bwana Vincent Musyoka Kawaya
kethirwa kipilisi bakethirwa bagitikirie na ukurukia uge bora siruto bora ugite antu no bethirwa bagikirwa stima batemete kuthirwa bakurukira kiro bise kipilisi na nyumene bashokaira kuria sirol na ugiro ntububu. They don't need to look for the shortcuts. Let them just come to us. We have the capacity, and we have those contractors you're talking about who are certified and they work under our supervision, and we'll always confirm that the quality of the work they do actually meets our standards and does not pose any risk to any individual. You work with a certificate to Kenya Power. Kenya Power will conduct an inspection of that particular line, then meter that particular Kenya. You see, this will remove this kind of frustrations where Kenyans have to run up and down looking for possibility of getting connected. If you look at how Kenyans live, yes, it is so different from the rest of the world. Yeah. In the sense that you can go 5-kilometer line, just going to go and serve one person. Yes. You know what it means by losses. Correct. One person who is using it for lights. Yes. Now, you know you are investing too much just to serve a single individual. Kwa ntuko kathomba nasho Kenya Power ibethirito bekurira ntu stima mono baria bekirine ntu barere kuntu bura bwithirito bureta thina na kureta mititikano ya kwangerekano ikarika na bungirotero Kitui bora ni Mrodbai kire gwitetera kwao Kenya Power baugabo patina miti nyingi cia gwikira. For my comfort, while I would really love and I really want, because we have a backlog of 188,000 customers who have already paid up, but they have no meters. And the challenge was because of the litigation and the process where Kenya Power was impeded from procuring these items. Na kiri shughuli othunguri maguru je kuru jobe token ira kamitindrete kwithira ithithia mwankiro bakinyirite nandi biara bia ibithitu bikiorotera ende bastima bantu kiombe kana PPA na inyamarikaniro kana contract ira Kenya Power ya thithirie. It's assumed that when you enter into a contract, both parties are willing, and it poses a very big challenge years now for us to start questioning. Of course, they could have been, but I'm not sure. Neither can one really say one or the other. The issue is we are just assuming that those contracts were signing on a willing parties on that particular basis. But Potra Ntoshero TV kuma kingine ngine kinene kimbusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Baya Boniface nditha inya na ndake 11 no tu kinya muthi wa sto chetu nguchokere nkatho no tubuko tho watandite naoni kinya kiri mubango ya ro ya siasa unbeta Mutembeei Edward moneto mathithio okari Maureen Kome. Good night and God bless.